Johan bung som ni han vuak nipikal a nimasapen ahong tun in jing sangpi khomia lai in hana Mary Magdalene avaho a huan han suang lakhiak sa in amu hi huchi in ataya Simon Peter le anung zuidang Jesun a it pa kyang a ahong pai a han a kipan to pa apai mang pi wa akoi na u kathei ke u chi in again hi Huchin Peter apota nung zuidang to han lam azuan uhi atai tua kwan nung zuidang in Peter amakhel a han atung masahi huan kun sukin ayana puan malngat koi amu a himale asunga alut ke hi Simon Peter ama nung in ahong tung sama han sunga alut swaka puan malngat hoi omte amu hi Jesu luhung a kinul na puan pen puan malngat ko ilaka a om lo a atuama kepsa a om amu hi chi in nung zui dang han tung ma sa zo pen leng alut sa ma amu a aging ta hi mi silak a kiman a tho non ding a hi chi lai siang tho gen a thei gi ge non ke u hi hu chi in nung zui te amau in a apai non ta u hi Mary Magdalene kyang a Jesu akilak hima ale han puwa a kapkom in Mary ading a kapkom in kun in han sunga en hi huan angel ni puan ngo sil Jesu luang sial na mun a khat alulam le khat a khelam a tu amu hi huan amau nu mei bang ziaka kap na hi a achi u hi aman katopa apai mang pi wa akoi na u ka thei lo ziakin chi na dong hi huan huchi in again tak in anung lam anga a Jesu ding amu a hima le Jesu a hi chi a thei ke hi Jesu na kyanga nu mei bang ziaka kap na hi a kwa a hi na zon a chi hi aman huan pu hiam asa a akyanga pu ama hiai a kipan a pai mang pi na hi le na ko ina hon hil tan la huchi in kalading achi hi Jesu na kyanga Mary achi hi ama akiheya akyanga Hebrew pau in Rabboni achi huaitu sin sakpa china hi huan Jesu akyanga hon longken tu tan in leng pa kyang kaka to nai ke hi himale ka unaw te kyang a vaho in la akyang wa kapa napa u kapathian u kyang a kaka to dek achi vachi in achi hi Mary Magdalene avaho a nung zui te kyang a to pa kamuta achi a akyang a hiai thu te again chi a hil ta hi nung zui te kyang a kilak na huan huai ni nipi kala nima sapen ni taglam ahong hi in zudate ki tak ziaka nung zui te omna in kong khak te a khak nung un Jesu ahong pai a alakwa ahong ding a akyang wa natung wa khamwan na om hen achi hi huan again hit in akyang wa a khut le anak alak a topa amu takun nung zui te api king a akipa ko hi Jesu na kyang wa natung wa khamwan na om hen pan ke hon sol bang ma in no ka hon sol hi achinon hi huai thu again hitin amau a hat khuma akyang wa khasyang tho tang un kwa khel na leng nangai dam u ngai dam a hiding a kwa khel na leng nangai dam lo u ngai dam lo a hiding achi hi Thomas kyanga akilak na huan Jesu ahong lai a somleni te laka pangsam Thomas leidum achi u akyang wa ahong a om ke hi huchi in nung zui dang ten akyanga atopa kamuta u achi u hi himale aman akyang wa a khut si khet na pon kamu a ka khut zung a ka khoi a anak a ka khut ka gol lut hial ke le ka ging ta ke ding achi hi huan ani giat nung in azin sung a nung zui te a om non wa Thomas leng akyang wa a om sam hi huan kong khak te khak khinapi in Jesu ahong pai a alakwa ahong ding ta a akyang wa natung wa khamwan na om hen achi hi huan Thomas kyanga na khut zung in sokin ka khut te en in na khut in khoi in la nanak kanaka sok in
ging lo ken la ging tamai in a chi hi Thomasin katupa le kapathian na hi chin adong hi Jesu na kianga nangzon nahon mu ziakin naging ta a hi mulo a ging ta pe uma te aham pha u a chi hi kanchin hoi in atup wan Jesu nung zui te ma a chiam te na dang tam tak a hi a wai te hiai lai bu a gel vek a hi ke hi hima le Jesu tu huai Chris Pathian tapa a hi chi nagin tak na ding ule nagin tak wa amin a hin na na nei na ding wa gel a hi